ama saberin zirna huang lo en tu te zong atharin si bai kabuk leve ka cheu tuna kan zir tur hi class 12 economics part B Indian economic development chapter 9 rural development continue rural development kan soi chuan kan rilwa thil lang lo om thuak ngal me ni rural kan ti chuan khopui ni ve lo thingklang jok te khopui aya hnuai hnung sarkar in a rural area apuang te kha kan ti na kha ni me development kan ti ve thungro chuan thanna changkan na engtin nge rural development thingklang develop na thingklang mason na chu kan thlen theyang kan zirdo na heta hian engtin nge thingklang le khote jok ten lo changkang thian lo mason theyang sarkari na I ma lo lak to na sang te kan soidon ni ama sabera chuan I khote jok te engwang nge mason na ngai na chan kan ti chuan issue tang tak khote jok te chuan problem sang le boy na sang khopui te na kan to ve phak lo an nei ni ama saberin kan ril ruwa lo om tur chu rural areas kan ti hian Mizoram lo da thataila India ram pungpui kha I ram pakhat angin kan ngai tuanga khata khan India ram kan ngai to tur chu thingklanga khote joka an ezon na ber chu agriculture I eile bu enge khamitsing le thar kha ani ti kan chianga chumi chu kan ril ruwa lo lang hal se enge thingklang le khote jok te develop mason an ngai na chan kan ti chuan pakhat na chuan development of infrastructure an nei thatok lawa kongten nei chalawa I enge khopui angin ain biak po zung ve thelo ni communication line te lo thalawa zong a te chuan nasatakin changkang ve do ni chuan infrastructure lama kong alo ni mo communication alo ni mo railways alo ni mo enge irrigation facilities te schools te mo hospitals te kan ti zong te kha changpung taka thingklang ale khote jok te a kan din a chula ni apani na chon human capital formation chapter ma sa kan soi to a human capital formation chu mithiam bik te skill te talent nei bik te kan ti kha khang ho om khom khan human capital formation asiam kan ti kha human capital formation thingklang a chuan opportunities thil ti tur enge thingklang mi te in develop na thil ti tur sang le ti leng vel te kha tamlo ni chunga chuan an human capital formation kha ahniam emema zirna in te khopui angina lo thatok lawa damdo in te khopui angina changkang tok lawa antong le an ti leng vel shimshima te khang zong a te khan human capital formation tha kan an mamo emema kan siam sak chuan thingklang te le khote jok te khan changkan na le mason na an lo nei don ni apathum na chuan development of productive resources ka soi zo che kan ri ro lo hal tura ka ti agriculture enge khami khai manga ezong atamzo kan ni kha ta khan a productive te athar chwa chabik te khatiang enge anin thur binga khatiang enge thar anramina ange angte khatiang productive resources ang big che kha enge chiang kwang taka an shiat fia chuan mason na tam tak an mani lo thleng don ani apalina chuan poverty elevation kan tia poverty elevation chapter masa kan zir to a India rama khovela absolute poor kan ti ri theina noi hnung bera om kha mi somnga 50% aya tam kha India rama an la cheng ani kan ti ni chumi chu poverty India rama mi ri theite mun thuma chena an omna kan ti chu thingklang ale khote zoka te kan ti to kha chumi ani wang chuan nasatakin unretain atanga kan lak chua unretain kan scheme sang sarkar ina lo duan to le kan zir to te manga retain kan bo sak thei chuan kho changkang le kho in tau del India ram min ti thang tu le khita khovel dang elpha ka min ti om thei tu ni don ani chuanin apangana chuan land reforms kan tia land reforms to policies of agriculture kan zir to chu ta chuan enge kan hmu kan ti chuan British sarkar ina min apply chang to in India rama India chu agricultural country kan ni kan ti to kha khami ni wang khan British sarkar khan nasatakin kan ram te khamin rap betani kan rama kemani huang ate po thu nei lawin min siama khata khan land reforms chi sang min siam saka Permanent Settlement Act of 1973 kan ti te Royal Wari Settlement te Mahal Wari Settlement te khata khan kan leilung kan ram kan thai chin na te min ti thattum si lawin kan thar chwa chang khan chia min church tawak me ni
chu chuan na sa takin kan agriculture ina tor pha I agriculture kha enge soil kha kan va stress thina ni tiro khata chia pek tur ringota kan enge kan soil te ti thasi lawa I khatia kan leilung ti thasi lawa thai kan ching vak vak kan ha chol tir box si lo le cha kan pe box si lo khatiang te ni wang khan I enge kan soil ten pon min pe lo san chang omani chu ta te chuan land reforms I shang shang awangin buaina kan tok na sani tu na po I khuta vairam ti me lamo vairam mun then khata chuan land reforms wangin an la buai ni I kan ngai tua phak mia lo tur I thi vai thing tlang zo ka te mi hausa tak tak rama I anei lo te le anwai hnung zok te anin hlo thina ni lo te siamin huan te siamin khata po khan enge kan hmu kan ti chuan mi hausa tak tak te khan mi nei nung lo zok te mi hnuai hnung zok te kha an la rabbet na se mema bonded labor kan ti te mo heta akal kwal zelani an mani sal khatiang kan ti te kha agriculture atang hian thleng ani ti kha kan shedonia ka soi to a chan shang shang awanga I rural areas thingtlang khote zok te kan ti in develop changkan atul na chan kha chuanin heta han lo en le ta ula rural credit kan ti ania rural credit rural omzia kan she to credit kan ti cha poisa ti na ani me ni rural credit an rethei ni ti kan she to an harsa ni an harsat na shang shang kan soi to khata khan an harsat na sukyan tur chuan enge an mamo masak ber kan ti chuan poisa an mamoni rural credit hemi rural credit poisa hian an ma ni tan abik takin lo nei tu te tan I enge atang kai don ma an ma nin poisa an nei lo thar chua cha an nei lo chuma po bazara an mamo le nan te chumi me ba ka thai chi te I an thai ti thatna na le tha te le an thai tu alo lok the nan I machine kan ti mo I enge alai na na man ro chi shang shang te khale na poisa nei don ni chumi rural credit kan ti poisa kan ti cha chi thum ma omani ama sabera kan mu chu short term credit kan ti ni a short term credit chu lo nei tu ina amamo angoi ngoi e tu te thai chi cha te fertilizers kan ti le cha te le na na loan alak the nakina loan pe thei shang shang kan soido na chuta loan alak thei tharu ka changa thasom pani inkara ru zo tur poisa tam lau kan ti kha short term credit kan ti te chun ni apani na chuan medium term credit kan hulea medium term credit chu thasom pani changa kumnga chunga o theini heta ve thung chuan a le ti thainan a thai rungot ni lawin aram ti thatnan heta hian I pal hung te lo ngai ni tiro mi shang shangina aramanun ti boy lo nan khatiang pal hung na atan ten I enge a huan lai nan tractor te ma modona khami tractor ani lo pon I enge bong ten an lai sakangai dona khatiang shang shang atana ahman kha kum thasom pani changa kumnga chunga rule tur kha medium term credit kan tiani apathum na chuan long term credit kan tia long term credit chu long term ani angin a sei dona kumnga changa kumsom ni chung rule tur ti na ni chuan heta hian enge kan hmu kan ti chuan long term credit a hian lo nei tu in productive a thazong me ba ka unproductive a hlok lo zong atan khan poisa amang theini productive kan tia chuan machine lian dau dau te kut mangai lawa khol manga abu thar a thai thar te a seng theina harvesters kan tiang te mo khatiang ang shang shang te kha man tau zo ka man zo ka alei theina na loan ala kha productive a hlok tur alo lo that zok na ta na kan ti ten nia unproductive fa ve thung chuan hlok puina ni em lo a thai thar ta na hlok puina ni lo I afanuin pasala nei do na I afapai nupui nei do na khatiang angata na mante khatiang shang shang te kha unproductive loans kan ti te chun ni rural credit lo nei tuina amamo na chan shang shang te kan soi to tu na ve thung chuan khami credit kha khoya tang nge local khoya tang nge an muang ti kan soi le don ni hlom lian hnia rural credit a sources te kha kan then theya apakhat na chuan non institutional sources kan ti te nia non institutional sources kan ti om zia chu institution sarkar hnuai ni lo state sarkar hnuai central hnuai ni lo an mania loading ve kan ti te kha nia chumi chu first 5-year plan kha sangkhat zakwa somnga pakhatan chan kan ti to kha
first 5-year plan akhan 93% of all the credit system in rural areas kha non-institutional sources te anni enge kan mu kan ti chuan nasa takin kan credit society kha hemi first 5-year plan akhan ala mumal lo tina ni non-institutional sources ina ahwam shang te chu enge khopa khata poisa puk thei money lenders kan ti te zamindars khami lo nei tu te kan ti te mahajans te khami ming shang vai ming shang oma poisa puk tir thei hau kha chu enge kan mu kan ti chuan interest rate sang lu tukin lo nei tu te kha poisa an puk tir thina ni chumi hun tiam chung claim te interest claim te interest tam do ru ngai si mang khan lo nei tu te kha poisa an puk tira khata khan enge kan mu le kan ti chuan lo nei tu te khan rul le na tur poisa te khan nei zo le chin lo le khun tiam chungin an rul thei le thin lo awang khan I anma ni kha bonded labor kan ti hel labor na thok tu anma ni khan an bet ta thina ni anma ni sal ni tur khan an beta chian pek kim thei lo awang khan an poisa puk te khang zong te kha non institutional sources kan ti te chu nia enge sarkarin malak na shang an nei kan ti chuan heng ho thingklanga poisa puk thei khol anga tang money lenders kan ti te mahajans hote khatiang I lo nei tu te ti du da ti thei te sarkarin nasa takin bawatuma chuta tak chuan institutional sources te khan run chuak ta ni sarkarin lo nei tu te na ham that na an lo changnan scheme chi shang bank chi shang te alodina chunga te chuan first 5-year plan khan 1951 kan ti kha ta han 7% za pasari cha kha institutional sources an lo mani mase tun din hun kan en chuan 66% poisa pu ka 66% za somruk paruk zong kha institutional sources sarkar shiat puina akal poisa puk thei hau mi poisa puk tir thei hau kha khang hau kha institutional sources kan ti den ni ama sabera chuan cooperative credit societies kan ti chu sarkari na mo sarkar shiat puina intel khoma khatianga society pakhat siama I enge lo nei tu zok te lo nei tu noi hnung zok lo nei tu rethei zok khang ho tran puina sem thei te ania cooperative credit society sina na an tho poimo tak pakhat bok chu anwa enfia anwa endika khatiang ang credit poisa pe chuak thei shang te kha an endika an monitor bok ani ti kha kan shedonia chuan chumi chu I lo nei tu te khan mumal takin an dong turzat ang dongem ti zong te kha cooperative credit societies khan a enfia puya lo nei tu te na I enge I tun aya nasale zwala an trang maten lo hai thiama an shiat theinan cooperative credit societies khan poisa lama me ni lawin poisa lo lu thaim ti zong khan ava en puyani chumi chu cooperative credit societies te khan institutional sources noya poisa pe theya khan 15% kha an o ani o apani na chuan state bank and other commercial banks continue SBI chu kan shevikin oma kan khwa apo SBI bank te chu om thau me theya khata khan SBI kha kumsang khat zakwa somnga panga sarkarina central sarkarina adinani atir bera chuan enge adin na chan kan ti chuan agriculture lo nei tu te loan ham thatna petura sarkarina state bank adinani chunga te chuan state bank kha atira lo nei tu tan bi ka function thin tun anghian state bank hi alalar lawa 1955 chawa chuan khami ahma chuan I enge lo nei tu te big tan leo te loan an walak theina te ani china ma se tuna chuan sarkarina adin tira arin phak bakina run thanga india rama enge public sector bank lian ber ni thei hiala run ni chutti ani wang chuan commercial bank dangkha sang khat zakwa somruk pakwa unnationalize sarkarin ala laksaka banking chu sarkar central lista oma wangin politia central lista omani politics wang chunga Indian constitution banking biki central list oma wangin sarkarin thunei na aneya khata khan banking commercial bank sau kha ala unnationalize sarkar bank sarkar nuaya ada chuta chuan state bank meni to lawin nationalization noya bank dang te khan
lâu này tu te ina ham chan na chazo kan lo mu le loan an lo nei theinan le sum an lo mu theinan state bank le commercial banks te kha sarkari na adwan ten ni apathum na chuan RRBs kan ti regional rural banks kan ti ten ni regional rural banks su region khat thur khat bi ka rural bank rural area sawa sarkari na bank adin ten ni chung te chuan enge an na tho kan ti chuan lâu này tu te ina credit poisa an munge mulau ti kha an en fe in an sema an monitor an va en dikin an va vil ti na ni chuanin land development banks kan nei lia land development banks big po rural area sa lâu này tu te ta na an lo alo that nan an land alo that theina na an land kha ma son na anei theina na loan lak theina na sarkar siam sakani ato bera chuan na bird kan hmu na bird thia poimo ema I advertisement ate po TV ate po kan huna sa inarin oma na bird lampum chu National Bank for Agricultural and Rural Development tiania na bird hi apex institution ani apex body ania sarkari na adin ani sarkari na adin chan dik tak pakha chu lo nei tu te tan ngor agriculture le rural development tan bika adin ani chu ta chuan na bird in engnange atho kan ti chuan na bird chuan hemi credit pechuak tu poisa pechuak tu sang te hi avila dik takin an na tho tur ang dik tak a interest dik takin lo nei tu te an pem lo nei tu te an bumem khang zong khan na bird khan a en dik vekani loan pechuak me lowin loan pechuak thei zong te kha avila a en dika an na tho turan thokem ti zong kha avila ni chuan chu me ba ka na bird na poimo tak a thole bok chu agricultural loan kha ava pek me ba ka khami an loan an man akha dik tak tura lo nei tu pa khan a mangem I le chat na tura lo na la kha motor te le dem in te sa dem khang zong kha ava villa lo nei tu te na I hlok na tak an thai thara an nei theinan na bird khan na a tho sakani chuanin poimo do chu na bird hian project a thang thin ni khami a project a than sa kha a endika I enge a finance poisa a pe thin bokani ti kha kan she bok don nia sarkarina credit a pek theidan sang le enga chang tenge lo nei tu ina loan aram ti chan na a agriculture product thar tam theina na poisa a mu theina sang te kan zir ho to chuanin han soi ho ta me lang I engtinge kan soi ho ang kan ti chuan I khang sang kha sarkarin min duan sakani kan agriculture ma son nan sarkarin lo nei tu te hne na ham that na sang a pe a kan soi to a bank chi sang a chin lo nei tu in poisa anei lo pon credit poisa wala theya khami kha ma se a tho tur ang hian India ra ma han effective tok lo mani enge a chan kan ti chuan I kan khami banking system a thok tu te I corruption na se kan ti kha India ram chu khovel pum hwa pa po I heta top 20 corruption alang kan ti kha khovela ram corrupt pola chon chu te po chu enge sang a chan sang kan han soi chon corruption hi ama sabera a omzelani bank ka thok te pon lo nei tu te e tur ai ngoi te kha lo an lo e sak duwa khang te wang le an lo chat tok lo wang enge an lo ngai sak tok lo wang ten an ham that na chang tur kha I enge khang credit institution pe sang thok te wang han an hu lo pha theini chuanin pahni na chuan kan han ngai to le chuan social institutions kan ti kan ngai to dan India ram chu abik takin thingtlang mi te kan han deu na kan han soi chiat na ni lo se an ngai to azong ala mol ani then khat phei chu khovel changkang na ina aking tela in ti changkang ve tum lo an niang anga ni ringot an hak ang mana chu mi chu ka hathin ti ringot ta chu mi chu hak ringot black and white TV le en char tum te khating ang tok te khan bang lo ni khang sang an ri ru su khlek tum lo sarkar ni I example in MNF ru ko lo ni ta congress alala congress ina ham thatna ape ka ni wang khan lo la du lo veringot te khan tamani khami party ruichil lutukte khang sang awang te khan kan agriculture hi India rama
อันนี้ตัวอังเงินละช่างเทตกแล้วว่าจุงแต่ส่วนนัสตะกินเกกันเป็นนะ corruption กันเดาว่ามุตูดิกตักเตนันหัวกัน outlook กัน change กัน social institution เตกันกัลสนะเกมานีชัดนะตูรินกันไทยชัดนะตูรินกันเฮาสักนะตูรกันรำเฮาสักนะตูรกันจังกังนะตูรกันมาสนนะตูรินเกมานีนะเกเป็นกันตุ้มเช่าจอกโดนนี่ส่วนนี้ที่ขัน rural banking จู evaluation เนี่ยกันเจ้าว่าagricultural marketing กันตีเลยagricultural marketing กันตีจูเองอมเสียกันตีส่วนอิทายทาร์ค่ะอิทายจีนอัจฉรินอิรุนทาระอิลาวะอิลาวค่ะอิสิลฟายาอิดาชาอิชลไม่บากะอัจฉริยะเทขัจูเองนักกินาทิลดังเสียมน้ำ strawberry นี่จน strawberry jam เสียมน้ำเต็นข้างช่างกันดาชาอัจฉริยะเพย์จูกัน hair dip เอง strawberry ice cream เสียมน้ำเต็นกันมังเลยข้างซงไทยกันไทยจีนเนี่ยจังอัฐารกันทาร์เช่นนี้เลยกันชัลเช่นข้ามีช่างกันแพ็กกันนี้โมอัจฉริยะกันเสียมันนี้โมข้างซงอินะหัวข้างซงความตู้จู agricultural marketing กันที่อันนี้ส่วนนี้ agricultural marketing ที่ตู้นายอภัยโมมาอาจารย์จูอิทายค่ะทาร์เจ้ามาละเชลนัตูร์สุมัตสันตีร์นัตูร์อิเชียดสีเหล่าจวนอิตานโลกนาอมโดนเหล่านี้ข้างขันสรการิน measures ช่างค่ะมินเสียมสักมาเซ measures ช่างกันสวยมาอิน agricultural marketing อัลโหลดลิงอังตูระโหลดลิงเทเลวนัดชันกันติจู distress sale ว่างั้นนี่ distress sale กันติจูเลวในตู้เตขัน non institutional sources กันสวยตัวค่ะปอยสาปุกที่เที่ยวข้างจังอันปอยสาปุกเตเลสอร์การขันเองรังตะกินมาอลักเทเลวจังโอมันนี่ที่รอโคเจเรวลุตุกอีอมจันสอร์การตันมันรุนกลาฮาร์สดอนาไทยชาลุตุกทาร์มาละขตาเตขันอันมังอังขันอันไทยทาร์เตค่ะมันกลมลุตุกินอันชัลชินนี่อันชัลชินไม่บากขันบุมตูเตโมคอมมิชชั่นรุนละเฮากันตีเตข้างเขาขันรุนกันละนี่ส่วนข้าบุกนักลิงเราลุตุขันหันบุกสักเล็บก็ข้างซงขันจานนั้นสัตว์ก็อมชีนะข้ามีจานนะอม distress sale ค่ะ agricultural marketing อัตุมอ่างที่กัลเทลเอาตู้ค่ะกันตีตัวค่ะ distress sale ที่อบิกตะกินไวรามานะซาอันโลนลักนั่นเตอันรุลเทลเอาวางินข้ามีอันโลนลักนั่นเตขันอันรำอันทาร์สวาเตขันอันวลักสักเจ้าอามันหูปอนิจวงสีเหล่าขันอันมานี่นะโลกเลยอันตุ้มสีค่ะเลขที่ยามเราจกขันวาบุมาข้างช่างวางขัน distress sale ค่ะอัดเทงกันตีค่ะส่วนนี้สรการินมาลักนะช่าง market system จังกลุ่มโจกกันเราในไทยนั้นอดวงอ่ะจงเตจุกันจีเขาเลยงะอามาสเบราส่วน regulated markets regulate กันตีส่วนเวงกันตีนั่นนี่ที่เรา regulated markets สู่บาซาร์ค่ะสรการินอดีนะขัตหัน market committee หน่วยอดา market committee อดีนะข้ามี market committee ขันเองตีกันตีส่วน market committee ขันดิกตักินันบูเกมตีเตเองชัลเลาตูรันชัลเลมDDT เองชัดนักมังขัดยังเราตีมินเตอันซิงอันนี้ขัดยังเตค่ะอันเตเลมตีซงเตค่ะ regulated market สักขัน market committee หน่วยสรการดินหน่วยขันอันนะบุกนะดิกินันบุกเกมเองสุมัดจังเราตูรังเตอันชัลเตเลมขังซงค่ะอัน regulator มีปุยเตเลอาชัลตูเตนะโลกกลางตะกะเลเฟร์ตะกะทิลกันตีเทนั้น regulated markets ค่ะสรการินมินดินสักนี้ปัจจุบันส่วน cooperative agriculture market societies กันที่นี่เหตุเหียน cooperative agriculture market societies ส่วนเองกันหูกันที่ส่วนสรการินเราในตู้เตค่ะ society เองเชียนเฮาอังเตเบียลเอาอังเตเวงเฮาอังเตนอินเทลคอมตุรินอัจฉริขตาขันอามิมัลนิลาวินเองกรุ๊ปอังอินโมขดยังอังโจขันโลกน่ะอันเตลเทียกรุ๊ปอังส่วนทิลตีโอซัมโดนะปกติเคจิสมนีเราทาราคาริงวัดขับพูดมันตัวโดนนี่ที่รอขามีเคจิสมนีทาร์เช่าแต่เนี่ยอมตระให้อินไฮเออร์จอมที่เขาจะอัพูดมันพวกเขาเสียโดนะเชลมันเตพวกเขาเราเสียโดนะและมีอันกัลตัมนั่นน่ะส่วนอันท่าพวกเราตามินอัน power แต่โม bargaining power อันวันนี้เตขังเตเขาเราสร้างโดนะจู่ๆสรการินะติตูระอัตตีนี่อันมานี่ตานะโลกน่ะเราอมจกเท่านั้นสรการินอฟุยนี่
Number 3 na chuan provision of warehouse facilities. Warehouse kan ti chu storeroom kan ti te khani tani khata khan thlai khatun kuma I thar chau thei ni ma se isha zovek don si lawa khata khan da that te alo ngai thina chumi chu sarkarin warehouse facilities te kha I heta market kisan market kan ti mo vaira ma phei chon khata te khan min siam that saka min fridge te min da saka I thai se thei thai troi thei te min da that saka aom lo huna te kan ei thei pha ni third tour season a third season ani lawa te kan ei thei pha chu chu enge chan kan ti chuan kan warehouse facility sarkarin min din sakwang ani. Number 5 a chuan subsidized transport. Buaina na sa takpak hato oma chumi chu enge kan ti chuan transportation tiro motor kan nei vek lo mi zongjong in khata tak khan sarkarin enge min ti sak enge lo nei tu te ati sak kan ti chuan inkalpona tur until thar bazaran vashal theina tur transport motor ka subsidized rate in aman klomin sarkarin angai ven saka angai tua saka ol sam taka ithil thar ka mun pakhata changa bazara te aniemo thil siam chhuana te factory ate khata iwakal pui theina tan sarkarin subsidy rate in motor hire thei turin a siamani. Number 5 a chuan dissemination of information kan ti chu tuna I nasatakin social media a mi puite po kan aware atiro social media ha kan mang na sa toni a hluar zokin manlai ain mi zongjong social media mang dau thoang kan ni to khanga te khan social media mang te khan sarkarin I enge kan rama thai chi shang kan thar chhuwa te kha min advertise saka min fak saka khanga te khan information thazok information chakzok mangin mi puiten kan lo shiat pa theita social media many lau poster mountain TV ate radio ate Doordarshan program ate khang shang mang te khan sarkarin lo nei tu te ham chan nan chan theinan min puyani. Number 6 a chuan MSP policy kan ti ni he poimo emema MSP policy chu minimum support price kan ti na ni minimum support price kan ti chu ithil thar kha sarkarin aman manzokin minimum price in sarkar price in arun le sakdon che ti na ni thili thar nem lutuka shalle lo na turi hlau sia khata takhan sarkar khan minimum support price in aman manzokin minimum price in sarkar price in karun le sakang che lo lungai su lo lung phang su arun tia khami surplus enge chuanglam enge chuanglam inei na salut tukha khami kha sarkarin minimum price in run le sak don che a chumi chu MSP policy kan ti ni kha sarkarina a chuang bang arun le sak che kha khami kha ration dora te fair price shop kan ti ate anei lo jok te BPL te AAY family te ne na assembly tur te kha ni ti kha MSP policy kha ani ole rural development a engtin nge kan thingklang te kan rama thingklang areas tam taka mi pui omte engtinge manun son theyang kan zir ho to an ma son theina konga an thlai thar tam theina konga ma ti shang sarkarina alo lak pui to zongjong te bo kan soi hawa kan clear ho to ma se tuna kan zirve tu thungero chu engtin nge ma son na kha kan ram ti chelo zong sustainable development kan ti kema ni tan chau ni lo nakina kan future generation nakina kan generation lo omle zel tur te tan engtinge kan zuwa theyang ti kha sarkarina abwai puile khovel shanga sarkar te na abwai pui kan ramri kan enge kan khovel chereu na satolu tuka an soi loi ani chumi ata na palak na thaem me pakhat tuna indiaram sarkar po ina abwai pui chu organic farming kan ti ani organic farming kan ti chu fertilizers chemicals tellawa thar kan siam na khani chu organic inputs organic chia inorganic tello organic ngoi leilung chuak ngoi mo siam chop ni lo mishing ina ti chetura siam chop ni lo khang manga thai kan thar kan leilung ti chelowa thai kan thar na kha organic farming kan ti chu ni chu ta chuan kan hu kan ti chuan DDT te potassium te nitrate te phosphorus te khatyang ji shang thai thatna na kan mang to lowin heta ve thung chuan cow dung kan ti bong ek te
enge household waste kan ti ina kan enge kan ina tanga kan waste kan bollo khang manga le tha kan siam te ile enge na le tha ta na bi ka tha khang sang te a kan le lung ti chelawa kan thai thar na kha organic farming kan ti chu ni chon chu ta chon organic farming chu kan shia tur chu India rama Sikkim in organic farming an mang na se mema tuna chon Sikkim hi the first organic state in India ti ani chon in advantage anei tam mema organic farming chon disadvantage po nei bokani chu bokan soi ho dona advantage a that na te chu pakhatna chon it discourages the use of non renewable resources kan ti chon non renewable resources kan ti ho chu enge thil ral theimo khang hau kha mania runin siam le zung theilau te khang hau kha kan mang lawani organic farming a chuan bong ek te kan ti kha kan soi to kha kan ina tanga kan bol hlo kha le tha lo chang le thei te khang sang te che kha kan manga petroleum products te DDT te khang sang kan mang thei kan mang ve lo wangin kan thai te le kan ram te ti chereu don lawa kan ram te ti chereu a hnekin kan ram kha a ti tha in avong tha don zo kani number 2 na chuan environmental friendly khatiang ang non renewable resources zo thei chi mo siam chua le zung thei lo le thai ta na che me kan ram le lung ta na che me khang te kha kan mang ve don lo wangin kan enge kan ramten a hodon lawa min ti chereu don lawa le sawa te le ranung sang pon an huat pui don lo wangin environment tan khan thian thani chuanin pathumna chuan sustain soil fertility soi chu khami kan thai chin na aleilunga kha avong thadona inorganic inputs dang DDT te potassium te phosphorus te khang te manga thai kan thar to don lo wangin enge kan leilung kan thai chin na kha avong thadona arun tinungin arun ti thar zel dona a that na kha avon pui reng don ani number 4 na chuan healthier and tastier foods a shi sel don ani tiro organic enge organic mang enge leilung chuak manga thai kan ching chuan a shi sel don emema a shi sel me ba ka kan taksata na thadona atui zokin a thiang lim don zok bokani pangana chuan inexpensive technology organic farming chu mitin na kan mu bong ek le tha te po kan mu thei me ania ataulo boka mo kan waste te kan ina kan bol hlo te I khami chome chi sang kan chan na noi te chonoi te chobang te khang zong kan da kan phum khan le tha lo chang the thlai nan nge emema khang sang te kha atau don lo ke mani thawina kan siam thei le kan ken ko ve the ania khang sang awang khan atau lawa le lo nei tu te ve tak India rama phechon lo nei tu te an small kan ti ka khang lo nei tu te tak te khan an lo mong chang kai thei do na amana taw lo wangin an tan hlok na sa takani don ni ma se advantage tam tak ma se disadvantage tam takatam bokani organic farming ringot thi India rama kalpui taila India rama nukle ding on hem hetiang zat om hi min chom zaudon lo organic farming ringot hian chumi chu a disadvantage ma saberania panina chuan hausang na ta na mang thei tak don lo ni hemi environment angor kan kalpui chuan kan thar chhuwa po tam don lawa thon chhuwa tur kan nei don lawa ramdanga poisa lak luna kan nei don lawa ei tur angor che kan om dona chuwang chuan khang sang ate khan athalo ememani voina tuna kanzira engtin nge rural areas te thingtlang zo ko omte I khonhwai hnung zo ko omte engtinge I anlo develop ve theyang engtinge mason na anlo nei theyang sang kan soi ho to a I credit sources manga tangte I engtinge poisa I tuten nge pethei ti te le engtinge I market sang sorkarin adina tanga until shalten lo char theyang kan sheto a chumi chu a conclude nan ati top nan kan han soi thei chu sorkarin malak na tam tak min duan sak to a kan sorkar chak takin tu na po mana changin agriculture bika na sataka India ram ma kan lo son theinan ma min lak puyani agriculture chu rural area sa thingtlang zo ka te khopui ain enge aking ko tun tam kan ti to kha khang sang awang te khan sorkarin abik takin heta Mahatma Gandhi hun lai tang to in kan khopui che ani lo kan village te kan thingtlang khwa te a thang chuan khopui po lo thang don ani an ti to angin
in khang sang han mi puiten I ala shelo te kan shil shiata I kami development anma ni ta na I poisan nei lo po loan ti sang omani ti ha kan shil shiat ve a mi puitena kan na kan zawai thawa kan tho ve chuan I tun aina sa zokin kan ramalo thang thei dona ke mani khopui chau ni lo khopui fai lo man me ni lo thing tlang thlenga I enge I India ram thazo kan siama kan economy mason na ta na kan tho lok nan kan zawai thawin kan na tho kan lo tum ve thau don nia in zawai in mang tha ve gule